What's up mga kaburukdoy? Nagbalik na sad ta sa atong vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Pasuroy si Mrs. dire mga kaburukdoy. New Westminster, British Columbia. Naka day off. Kita mo yung tamig bananakyo mga kaburukdoy. Abay bananakyo dire. It was in a cracker. I saw it. Tayo mo na lang. Ano? Kulit isa ko. Two thousand years later.
Hello guys. Kasuroy ng isa diri guys. Nami karon sa coast side, New Westminster, British Columbia. Simon Fraser. Ito among gisakyan guys oh. Extra sa video. Cute. Oh, kaya nga, mini nga. Okay. Sama na. Buteng. Duha dos.